Jamaa sararokinde. Etide life nahomo najo oltung'ani obo enemukulat kanyo dii peyie pisoma mahindae nimiponu ninye aigombea nafasini e uongozi te serikali piponu akordu enjamii najibu ajoki yiolo taa ina nenoto ai apa namba moja pandu aku orbungei. Yani hata tadua pendoto pandu aku bunge. Amanyor enjamii ai nanyor apa siasa te kurum. Kake ore kadiri epoito nkolong'i ning'enu oltung'ani nisoma oltung'ani nibadilika ntokiting. Nando ifuta ndoto yaine yako makinyayu naaku enafasi yoyote e siasa. Kakore entoki sapuk nauta mabadiliko nijina ne siasa za nyumbani. Ore siasani ang bana hofio naleng amu keyieu ning'as oltung'ani aaku mnafiki kwanza. Neyieu ning'as aijipendekeza oltung'ani. Nando aigundua ajo kiata yiok irmaasai lang iltauja tofauti peno onkulie tipati. Ore irmaasani original taduo irmaasani meyiolo kujikomba, meyiolo kujipendekeza. Oltung'anak otii straight forward. Ore duo inatoki nayieuni nesayu ninye eyieuni nesayu. Kwa hiyo atadua ajo inyimita enatoki iltung'anak kumok pemejing nafasini e siasa amu ore siasa hasa hivi kuna chama yang duo siasa nje yieu iltung'anak lenchere ng'as aitau akili ino nihum tiatua ormusugo nindu ajing siasa. Nimidimu irmaasai kumok nena tokiting natii nanu. Kwa hiyo mashukuru tu irkutik ojing'ita atua siasa nitetea ingwapi ang, inkulukuoni ang, enjamii ang. Mashukuru tu lelo amu iimarite wakati nagol naleng. Iimarite wakati nagol naleng iltung'anak lijo lelo amu metii siasa ang wazi nemetii haki toki. Kwa hiyo inatoki naishorita iltung'anak kumok mejing'ita atua nafasini e siasa. Kake ayamini ake sii ajo mee lasima piijing atua siasa pitumoki atakordu enjamii ino. Ikordu ake enjamii ino tenikiretoki Enkai entoki niasita nindu aaku oltung'ani le maana. Kake maijitahidi naleng ajing nafasini e siasa, nafasini e uongozi toltung'anak oidimu. Nawapenda.